الان بچه خوبه این یه ذره صدا کمه، ببخشید لطفا صدا رو زیادش کنین تا بتونین بشنوین. واقعا ببخشید دیگه تکرار نکنم. سلام بچه چطوری؟ من سامیار هستم، خوش اومدین به چنل سامیار ایکس کام. بچه چطوری؟ امروز اومدیم به پورت اول The Last of Us پورت 1. خب بزن بریم، لیتس گو. اینجا ما اوکی رو میزنیم. ما آسون میذاریم، استارت رو بزنیم بریم. خب منتظریم ببینیم چی میشه. الان نباید اتفاقی بیفته چون الان فکر کنم لودینگه. ببینیم داره رکورد میشه. بله که داره رکورد میشه. بله. خب آقا اومد تو بازی. بزن بریم ببینیم چه اتفاقای عجیب غریبی قراره بیفته. من سکوت میکنم خودتون ببینید. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. من یه ذره واسهتون صدا رو زیادتر کنم. دقیقه ببخشید. من یه دقیقه واسهتون صدا رو زیاد کنم. خب بریم ببینیم. Okay. We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? من سکوت کردم و Still نرفتم. doing up. It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your But bedtime. it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here, This is... چیه؟ your birthday? کادو 100%. You kept complaining about your broken watch. ساعتی So, که انگار دوستش figured, داری you know. رفته درستش کرده. انگار خراب You like بوده رفته درستش کرده. دیگه خدا میدونه پولش چقدر this شده. It's What? nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha. الکی اینجا میگه مثلا فکر کنم الکی Where did you get the money for this? Drugs. I ساعتی sell کار hardcore نمی‌کنه. drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. چون تلویزیون نشون میده. اونم خوابش میگیره چون خیلی احمقه، خوابش میگیره. خب آهنگ لست آفاس اومد. بعد دیگه الان دیگه 100% بذارتش بره بخوابه. خاک تو سرت. فصل دومش اومده یا نیومده؟ من نمیدونم. اطلاعی ندارم. خب از خواب بلند شد. انگار که معلومه یه صدایی میاد. آها نه، تلفن خونه زنگ میخوره. البته بگم که این بازی Hello? هست دیگه. Sarah, honey, I خودتون need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Uncle Tommy? اوه. Hello? زنگ زد. تامی بود انگار. خب What was اینجا that all about? اتاقشه. اینجا ای رو میزنیم. خب Dad? من سکوت میکنیم. آخه تو توالت باید چرا باید زامبی باشه مثلا؟ البته میدونم نیست ولی خب نفهمیدم چیه. چجوری میاد بیرون؟ بک میکنه. میتونی بک کنی. آها ببخش. Daddy? چرا حال نداری؟ یه ذره بدوه. شیفت گرفتم. خب اینجا 100% زامبی نیست.
نه Are نه you in here? somehow connected to the خب nationwide اینجا رو hell نگاه are کنیم you? بچه ها، اینجا رو We've نگاه received کنیم. reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and اینجا رو اینجا رو Out of here now. There's a gas leak. Hey, there seems to be some commotion coming from get the hell out of here! اینجا چرا نتر آها نمیترکی گفتم چه اتاق کثیفی هم داشتم. Dad? داد. من بودم سکته میکردم نمیگفتم بابا. Dad? همجا بیمون زندگی به پایان میرسه. What is going on? میگه اون کجا رفته. صدا پلیس میاد اینجا. There's his phone. چه خبره ایکس. او میگه برو ببینیم اینجا چیه. 8 missed calls. Where the hell are you? اوه 1:47 دقیقه. Call me on my من way. بودم میترسیدم. خدا شکر ساعت 3 نیست. من بدبخت بودی. ساعت 3 شب 3 صبح نیست. من بدبخت بودی. خب دادی اومد. There you are. Sarah, are you okay? آره من Yeah? Has anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. ای Just کتی که stand back there. حالا چی؟ Dad, you're kind of freaking me out. این بنده خدا What's going on? سکته میکنه. It's the Coopers. منی که دارم بازی Something میکنم right with them. They're متعجبم. sick. What kind of sick? ترسیدم بابا خدا لعنتش کنه. Jimmy! Dad? Honey, come here. Come here. با اینکه میدونستم من سکته کردم. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! بچه با اینکه اصلا نمی‌ترسی. این نه اینجا. من سکته میکنم. You shot him. Sarah, I saw him this morning. listen to me. There is something bad going on. And we have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. سکته میکنم. Tommy, come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in the city lost their minds. Can we just please go? Some sort of شانس parasite or آوردی something. این یارو اومد. You gonna tell me what happened? Later. حالا تو دوش Hey, Sarah. اگه بازی کردیم میدونید چی How you holding up, honey? ولی من هیچ چیشو I'm نمیدونم. fine. خودتون اگه بازی نکردیم بریم Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. شاید هم گیم پلیشو بذارم نمیدونم. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman بچه wouldn't من shut صحبت up. میکنم خودتون They say گوش where to go? They said, Army's put up گوش roadblocks on بدین the که highway. نگاه کنین دیگه. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, that's where I'm headed. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their Tommy. house. Right. I'm sorry. بچه من Christ, how did this میگم و happen? سکوت We got no میکنم. میبینی من هیچی نمیگم We ain't فکر the only نکنی town. گوشیتون مشکل خورده. First they were سکوت saying it's just the کردم. South. Now they're going on about the East Coast, the West Coast. Holy hell. یا باید باز کنم. معذرت. That's Lewis's farm. من معذرت. I hope that son bitch made it out. از که دوست دارم. I'm sure he did. Are we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? سرف بابا یه اتفاقی بیفت دیگه. That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. ماشینشون You got a باید kid, بنز Joel. میده. So من do قبول we. We ندارم. have room. Keep Hey, driving, Mama. Tommy. دیگه همونجا بمون. You ain't seen what I seen. Someone else will come along. اوه شهر رسیدیم شهر. بدبخت. Oh, this is bad. ترافیک Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... و دیروز تو مدرسه همون هلیکوپتر دیدیم چون واضح مثلا پشتم مشک بزنیم. Turn us around. Oh my god. Tommy,
Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? حالا What the fuck just happened? Did you see that? Yes, sorry. God damn. Turn here, turn here. اینجا صدر Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Oh no. بابا گم شو باره دیگه You can't stop here, I Tommy. can't fucking drive through them, Then Joe! back up then! They're behind me, too! There! Hold on! Go! البته تو بازی مهم نیست تو واقعیت مهمه سروران عزیزی که ما رو در این خاکسپاری یاری دادن Daddy? Hey. Hey. بابا تو کجاش می‌زنی؟ Get back, baby. چقدر آرومی من تو مدرسه امتحان مدرسه استرس دارم من تو زامبی استرس نداری؟ لک دیدی باگو چه باگی Dad? I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. با این باشی What is it? My leg hurts. بابا اینقدر بهش اهمیت bad. ندارم We're gonna need to run. Keep us safe. Come on, baby. So hold on tight. کفش هم نداری یه جورابی یه Daddy, I'm scared. بودو گم شد Joe, watch out! Just keep your eyes closed, honey. نگاه کن خب این ذره وایسا من مادم این به خدا وایسا Keep running! Those people are on fire. Don't look, Sarah. Okay. ویدیو چند دقیقه 30 دقیقه من از همتون عذر میخوام ببینم ویدیو چند دقیقه شده 11 دقیقه شده خب آقا مرسی که تا اینجا ویدیو نه شوخی کردم بریم Why are they doing that? Just keep looking at me, baby. Over there! We're gonna get out of this. I promise. زندگیش ادامه بده زامبیه فکر کردم بابا بسم الله الرحمن الرحیم خب Get back! There's too many of them! بریم This way! Through the alley! Go! بودو بریم بسم الله الرحمن الرحیم He's dead! God damn it! We're almost there. We're almost there, baby. They're getting through the fence! Keep going! Find a way out of here! بودو بودو Come on! Go! پشتم Move it! Get to the highway! Go! You got Sarah! I can outrun them! Uncle Tommy? I will meet you there. Hurry! Daddy, we can't leave him. جنازه He's gonna be fine. یا بالفاس به نام خدا We're almost there. ورزشگاه آزادی عادل فردوسی پور هستم بابا یه نفر پشتمه ولی نمیخوام ببینم پشتمه Dad? اینجا بچه نترسی چیزی میبینه بکنیم کجا کنیم وای من استرس نکنم پشتم تو بابا پشتم ببینم تو واقعیه It's okay, baby. We're safe. پشت من نیست تو واقعیه Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! میگه همونجا وایس 20% همه We're تون not sick. Got a couple of civilians on the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tom? اینجا داره به یه چیزی بره You ایشش just میگه can't go back for him, okay? نه Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. اینجا دستور میده که What have we بکشدشون just been through hell? این میگه We just نکن need- نکن Shit.
اونجا سکوت. Please don't. بنازم تامی. Oh no. تامی. Sarah. Move your hands, خدا baby. ما. I know, baby, I know. Listen to me. I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. Pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby. I know. Sarah. تو کامنت ها استیکر گریه که نمیتونیم بزنیم. اینجوری پرانتز Don't do بازو this واسطه to me, baby. بزنیم Don't do this to استیکر گریه. No. 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 Please. آدم خوبی بوده. Please. Please. Please don't. بازو ساعت هم داده بودی به. نمیدونم چه ساعت؟ ساعت اینو؟ ساعت خب ویدیو چند دقیقه شده؟ با اجازه همتون ببخشید. ویدیو 15 دقیقه شده یا همون هشتم. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. اسکیپ نمیشه که؟ بچه اینجا چیز خاصی نداره. بذار حالا بهتون بگم. همینجوری میان اینجوری میکنم. همینجوری نقشه رو میارن. مثلا میگن این همینجوری این ویروسه داره اینجوری میشه. بله. ببخشید من اسکیپ کردم ولی دیگه حوصله نداشتم. بچه من سکوت کردم فکر نکنین چیز شده دوباره گوشیتون خراب شده ولی شاید هم شده باشه فقط خدا میدونه. بچه اینجا میذاره ببینیم بعد دیگه این تا این بار بس سکوت میکنم من. The checkpoint's still open. Only got a few hours left until curfew. We better. خب آقا بس دیگه خیلی ویدیو طولانی شد. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما دیدید. تو کامنت ها بزنید پرانتز رو باز کنید بزنید استیکری که بعد پرانتز بسته بذارید. خب دیگه لایک و کامنت و فالو اینا فراموش نشه. حمایت ها هم خیلی کم شده لطفا این ویدیو حمایتش بالا باشه. خب دیگه تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.